Jaibongan salah jegipun gula. Terakhir diberikan Bapak Kampung Kris ini yang punya keamanan Simpang 3 Guripan. Sandi pom bensin Guripan. Ditambah lagi Bung Bahrus Togu pindah tempat Karangrejo. Kampung Saidel Karangrejo, Cak Bang Karangrejo. Positif 3 serangkai sebagai calon Rebu Wage di bulan Suro. Nanggap tayub bir meledak yang hari lah tak goyen ngak keminjaran ni lah. Kol mak kol betonjan kol sangat apa boleh lah. Ditambah lagi Kacong Huda Samsi, Cak Salim Tokang Pelekang, Kampung Tohan bergabung. Cak Buyar Legundi, Lukman Putra Legundi, Taufik Putra Karangrejo, Bapak Taufik Karangrejo, sekalian Mas Rudi S sebagai calon Minggu Legi di bulan besar. Monggo kami harap tampil untuk naik di pagelaran. Bapak Dimas Resongo, monggo Un. Mak seragam genteng kena siapa lagi? Oh, Bapak Kampung Kris dalam ibu Sapian Kuripan Bahrus monggo Udah Samsi Acak Salim Tokang Pelekang Kampung Tohan Caca Buyar Kampung Saidel Caca Bang Lu Mana Putra Taufik Putra Bapak Taufik Kang Rudi S Metoro Minggu Manis ya jam diberikan Mas Rudi S Guripan. Apa gendingnya Mas Bro? Gendingi prei mabuk mudun dah es lelen ya. Tenang Mas. Nah coba gini. Monggo Bun. Ayo lantaran banyak undangan. Ampun tak depak sengko todus kareng korepan. Cek kudu sajuta lek telo ebu abekasan. Ada di tuking lek cek kaca deropan. Ajilulut
bener lek masih nginum sugeng tak mampu sana jenang benar lek putol teguh mon kun bese Arya padena jenguk sanoto tande laku paste kolbu aduh kakak dikaje ajelan melolo sampai keren sampai tare sampai leso kau berkatemu seati nabuko mabuan dikata gelau alako lantaran benya undangan mau tak depak sekoto dus kaca teropan tak usah kabeter le montut karo enoman kagak baik tambah sobat jete tak ngopek penggeran putol teguh kala bese geletan dek sakol na embu wala taber sampai kun bare abudu selawe siji rasida dikawin tak tinggal rapi bila manja ale
sugeng beri enjeman Pablo Son mon urusan bubuan lain ben otangan mare parno tantretan kudu serae hey pare telasan sakit kunembunan samakin osong parno baru ada bubuan nyare otangan tak nemu liaran seagama undangan sampai detik sakaman. Oke matur sembah nuwun terima kasih Pak Kabongkris Sandi Epom Pertamina Kuipan Ilur Agus Muklas sesarengan Cong Mahrus Togu pindah tempat Karangrejo kumpul di rumahnya Kampung Saidel bergabung Cak Bang Bang mangkok kena nongolok ke Karangrejo positif Rebu Beki di bulan Suro Nagap Tayyub dan tidak ketinggalan Huda Samsi Mata Noro Huda Cak Salim Tokang Pelekang dan juga kawan-kawannya yang mana telah sudah tampil di pagelaran matur sembah nuwun.